Tukithina mbere kiri o kithurano muruiri na thungagira ciamani ni kenda gukiria bendera ya kiama kiri gitikiria agucua na kethirwa aricua giti kimwe mari engi rutere rumwe no mwanka athungire mucujo ni kenda abewa tigiti ya kiama na mangi matithungagira ciamani macuaga iti mari antu kiumbe kiri rugano rwa mwanya mwandiki wetu wa Nsito Mutugi Kare na gutubira ikinya rugendo ni rwa arwiri kiumbe meterete kamiti ya ithurano na mibaka ikira marito mao ngathitini ya thirikari ni kenda mambiriria gucania irore ire kametikirie macua ite iria makwenda. Nyuma ya rwirite mwanya bamwe bao kwaga tigiti cia biama biria bendete kurungamana bio ni basitire biamene biu na kurungama tatongeria biumbe na bethira bagikia ndwano ciao na baruga kuga batikiamene kinya kiriko kiri kiama ya IEBC na nandi tukiaranire na thuranira Sare Icũrũ kuria giti gĩa ũseneta Jamiru ta mutongeria kiumbe na ugite rugendo roro kuga bena uma bakethirwo barinde bene rutathira na kiria thai beterete ni rwangi rwa IEBC wikira marito jao kiri ngazeti ya thirikari. Rugendo rutathira ni untu gintu kiria twa receiverwe ni baruga ya rwano kuma KRPP na baruga ya kuonania mtu ari independent candidate utikiamene kiri na twaikia se intobiria kiri IEBC ya receive. So kisheria mtuko 14 which means tiria lapse kuma ntariki 22 ntariki ijere cia Mei mwanka ntariki 13 irio ntuko 14 chumba kuthigia expire IEBC ne bati kuthurwo ikithithia gazettement ya antu bara bonthe bakurunga maite bia MCA mwanka president baria bari independent candidates o amwe na symbols ciao. So aspirants babati kuthurwo bagitegera na bagietera gazettement yethithua kenda wethirwo tiratonya gitora kurete ke gazettement umenyoro komba kuthinga timbi ya tumire withiro te gazetted na bari kietagaria riu na ndibe na kibaruga kingia kuthurania saini kiria kadi wa mona kopi cibande biao na DMC akwirigirwo kuthurania saini 500 mubunge 1000 gavana 500 kuma kiri gicigo mbunge kionthe kaunti neu mubunge wa Ekuru 1000 na seneta 2000 muthono uri kurunga magiti kia governor na senator na women rep abati kurayas na county returning officer akamenya ntuko ria abati gwita kenda nenkerwa official form cia kuthurania signature amwe na photocopy cia ibande MCAs na MPs na bobo bati gwita ke returning officers by their respective constituency offices. Tariki 22 mwezi Juju ni ria rwiri baba biumbe berigiri gucokia maratasi jao kiri rwangi rwa IEBC kiria kingi bati kwithirwo muntu erigirite ni ria twitaga pre-nomination nayo igwitwa returning officer kenda bo sai tumba kwithwo tugisaina gintu kiria gitagwa code of conduct na tunenkerwo nomination papers iria muntu agacho ichina requirements cia igitarira muntu agaikia nomination papers ciawe kira muntu abati kuthurwo akiujuriria nkiripotera nteto cia weru ria kwa rito ni Mutugi Kare.